tokannya nah desanya. Sekon nih wakil ingat nih balen nih. Nah, lamun gitu di John ya jani kanane. Rumah kepala desa nih. Tuh kan. Nyen takonin. Main kan ajak gue main po. Lah, sok. Nah. Ini ada cewek kan. Sih lumayan sih loh. Keren. Keren? Loh, cewek duen tungang ci. Gantau dia. Kleng cicing ini lumayan ajan. Nih berjalan. Nan tuh ada nak sini. Dah dua tuh takonan nih. Si mesti bau nak. Kleng bangsa ci orang ci sing mesti bau anaknya. Kleng, cai orang usung bang kan itu gua patuh. Gus. Tadi mau takon. Beli punya cat ben misi metakon. Nah. Yang kali nah. Tali puah nih. Benar nih, desa tenganan dah tukan, Gus. Oh, beli tanggung jawab. Kleng gas cerita nih. Yo mah bendeso nih Gus. Itu beda aja beli. Yang di jam mana Pak Kadus Gus? Itu beli sekelat. Lamun LPD di Gus. Tuh udah beli. Yang kalian kan tanggal puah nih. Wah, kenyat cerikin nih. Nah, bensin kan Gus, bensin. Lamun kantor desa di Gus. Kantor desa beli. Beli tanggal kantor desa beli. Di itu ada kulkul. Kerasan tuh tok deket bu di kantor desa. Bayangan, buatlah nih waktunya, bos Sanjo. Main ke? Kleng.